Pontevedra foi onte a cuarta parada do Tour do Cancro, unha iniciativa coa que a Asociación Española contra o Cancro quere achegar a realidade desta enfermidade á sociedade. Una fuente de inequidad es que no todos los ciudadanos sepan qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros cubrimos esa cara oculta del cáncer, todas esas necesidades que no son las necesidades clínicas. Dar a coñecer o traballo que realiza a asociación e os servizos que de xeito gratuito ofrecen a enfermos e familiares é un dos obxectivos deste tour. O segundo, poñer o cancro en primeiro plano. La parte que hace el doctor López Otín, que es poner realmente el cáncer en primer plano. El cáncer es un problema de primerísima magnitud que no podemos hacer frente independientemente nadie, ni el gobierno, ni el sistema nacional sanitario, ni la Xunta, nadie, con lo cual es necesaria la colaboración público-privada y la movilización ciudadana. O doutor López Otín, autor do libro Egoístas, Inmortais e Viaxeiras, as claves do cancro e dos seus novos tratamentos, coñecer para curar, participou cunha charla maxistral. Tamén lanzou unha mensaxe de ánimo. El principal dato es que hoy es más fácil curarse de un tumor que sucumbir a la enfermedad. Y esto es una mera estadística. Hoy más del 50% de los tumores malignos humanos se curan completamente, más de la mitad. Os datos impresionan. Segundo a asociación, o cancro mata a 300 persoas ao día. En Pontevedra diagnostícanse a diario 18 cancros e 8 persoas falecen por esta enfermidade. Por fortuna, a medicina tamén avanza. No es necesario pensar que tal o cual tumor se va a curar solo si uno tiene dinero, recursos. La atención oncológica es excelente. Los avances fluyen rápidamente e llegan a todos os sitios, ¿no? O doutor López Otín destinará todos os beneficios da venda do seu libro á Asociación Española contra o Cancro, un novo impulso para que a entidade continúe cos seus servizos gratuitos para apoiar os enfermos e as súas familias en todo o proceso desta enfermidade.